Sakit yaman lalapo ed marutak ya kaliber-liber. Si Koro et gabagabay ton mangitayak na dutak. Bantak di man basyadya. Agtui si pen ya makapuyad laman so gagawan to. Agaw-agaw at bibili na nun ina to yaman linis na kwarto to. Ang banget so naangob yadagam tan marabok sa semento. Balet sobray ngiras to. Aga uno-unor. Sa kaya kabosan, alil diwa solik na anen Kora. Inawit nan inato ya tampol ed ospital. Tatin muka so asma to. Sengeg ya marutak ya dagem, tan marabok ya kwarto. Lapud impan sakit to, amo tek-tek nan Kora sulingon na ginawa to. Tan imbagatod sarili to, yala nang lanman linis na kwarto, tan abong.